Nagukwaniri andonzi asobere tumoncho murigereria semargoba yabono chinga kichindena nengo kwaligania semesa yamana amangana maya nyale gukumanya gati yare twabere togo kwaliganiria kurose mombe alenge ntambe weka chinse chekero Ensa Eyemo yabono margoba lituko neria Jumatatu shitariki 14 umutinyokano mwaka wechiri bubere na merongevere nebere na mangabere kago kolekana inyora oyo kuriye kero kyobora ibwense Weterase kiama gia safina uyoro mwonchoria Jimmy Wanjigi nigatebere buna ase serikali yaye ondebwensi obwata abana batatu igago chigokeri wibango elia gwakana na boigo nigamentere gote buna ondebwensi oratwara abana batano noyomo ase serikali ya Jimmy Wanjigi toligo chigwakana ebango ende yonsi ayomo nenda mange na kwaliganito manya senchira yoboikiranu olitoko bwaterana nere kurwa somuno hoimanyirerio igakoroko Joshua Auta iritere nenchinkuru Vincent Onyancha. Na tigatu ya chake kurwase kaunti ya Kisii tunamulekera mangana siasa na lyagendrete imiye kaunti ya Kisii wamenyukurwa chinsemo ao nigo batebere buna sobocho lyobone buli bosio nigo baguchigochora bari nebikorwa bari barachiko bakonya anasogokini uchumi na kubaikereneria amagendero umulikito Ndemo Steven nigatara chinsemo ao nagotwaliganirio roboti rokobwatia Nonyobo choria bonene boli ange na barayikoni chi manifesto chiabo ntole komanya birengeri byabamenyi be county ya Kisii igore akeli barabe bakoligere lyase bali barakere chikura chiabo ege ntonane gote yabasaya bamintu nonyo uchumi yawe ile ngongu ibesa biri bako eguna bana siasa bire bike unare gote yabana siasa muso aba youth baitu yawe bakolengereria ege nteke bakokora nege ntekebe abana siasa abatigabara abana babo ba front line mustari wa mbere inda basaba na baranga ki abana bana siasa abambatanga ine mutu yango twabwati kurumera so onale ko request yabasaye bari Kisii county gaiga baba sako tume kuna abana siasa whatsoever ndonda ganyo chori tara chore urato konya se chiro yako atu agachire chishet sa stoko igama atu roseli stage na gotorgere ya sense moyeba ya chituleta otora barai bantu chibara na ndio sema sai segita kwa otora barai kwa toere engana ya barai gotaikirani chira bakwena na kereba koligi chikura negento baichanerete mono Oke dia barai bekirani chisemuchewa Amayia na chira chibari na baira kandi ngora abaterigere byomora urachuko bakonya yakoligere lyemiyo kwebekere myito twotokoli myaka 5 igere lyomorai kerekwa emyamocha iukonire kure yao kawo morai urachuko gosomeria abana urachuko agacha chipara nanda konyi nyali balieto na Kenya ikibagaki nigo bono basabira abarai baregeti na bali bakoligie biro gotware meroberi emiya yogotoria uchumi yense yakong'eira abange Akitoko sabe serikali yetu koniga ebituma twangora silingi ya musini ya gorogoro ebire mina musini tukumetingenya ke tomenyete mechana ke tupate abara iba itumuregetiga akitetora abamuri raira ruto tetora abamuri kuna inwa abantu baito ga kinu mutaito kurai mambiende ngora amure Kenya uchumi yinu abanyane ngakumuro timurato konye mona ase section ya maguta nero kino montako ya mabei chingeni nechindagira chakongira magodi ngikenda tobono ga Kenya yaito esingi kozi na Kenya turi Ogosaba kwa bono na asaba na siasa gwakireko ka somorembe batari gosegeta abasayi bobe kera tokorate buna ki abasaye nawe byongosi bya mambi iwabono nditoko chako babarai nonje gane sokiri nenje monkonye mno musaye Amatuko Amayia Ensa Eyemo 35 goikobo chorio bonene nigo bona barai basabirwo ikirani chisera barabe bakonia saba kichikura ilio gosegeta amagenderero Kuripotere taseni kia Ndizi TV, Elietariane, Ndemo Steven.
Biyamono omurikyo ito ndemo Steven na sorobochirwa senchira yoboikirano bono gotigara boigo asama nganaringete na siasa ime ye county ya Kisii ekiama kia UDA nigo kagendrete kurari emeri na boigo ko iremeri ya satambe asokubwatani abantu aulitukulia lero ime ya Nyaribari chache yere bunge gotoka se county ya Kisii yokoliye kirokyobo governor boigo mubunga bwenseme yo Ezekiel Machogo niga anyara kotare bunge yo ekira nyarako wa magoro onoyo oromokonyi wo mugavana Josh Mange na boigo noyo kaligiri ekerogo kibobunge ase county ya Kisii Charles Matoke awonsi berusi asokuru andre kerogekyo oroboti oru asenchira yoboy kirano igonko manyugubuna oroboti oru ndogendrete kwariganirwa na Mirden Mumanya sebiro bitere bitambe ndochikonyora oroboti oru gotigana nayo ababwatani anane kurwa sensemo ya Nyaribari chache au bako okoboko ebyama au anane kyama geodi ni gobaganiryo bochori weme bwakorwa goze nomination ya chinsemo konyara kurwe with ticket asenchera yobwasyo lino bwasyoku nigo chinga kyo kurwa se bunge yo ya Nyaribari chache ababwatani bali bako okoboko James Kenani uyori kuligyo so kuliye kero kyobo jumbe goeterase kyama geodi batebere bunambali go chigwanchera no muntu mungao kurwa se bunga Nyaribari chache kowe ticket ya ODM onye tali James Kenani kolengana barobuni go bagote abuna barobumba agete chikura litukulia nominations na chikura icho ni go chiarengete asoko nyara komochora James Kenani koiruke bandera ya ODM be murunganirie obubisi na boigegangeroro yo muntu mungao chikoyegwa ticket ya ODM ni go batebere buna omuntu mungao isoko ticket ya ODM ase bunga Nyaribari chache onye James Kenani mbachi wakorokoro bekanogo tindi gose banganya kurwa se kyamekyo gya ODM. Chama kubwa yenye tunapenda hapa Kisii na Nyanza yote. Mbona mnafanya hivi, mnawapatia wale ambao wasahili kupewa tiketi? James Kenani amepigwa kura kwa wingi, wananchi wamesupport yeye. Nyaribari chache nasema ni James Kenani apewe tiketi tuendelee mbele. Ninaonekana ni kama kwamba kwenda hapa mbele kama ODM umeanza kufanya hii mambo, mnapeana tiketi vile nje ya istahili. Ni kama hata kura kuu yenye inakuja kutakuwa na shida kama hii tumepata kwa uchaguzi mdogo ambao jana. We have supported James Kenani fully na imefika mahali tumeongojea ticket apatiwe, ODM hawataki kumpatia. Imefika mahali tunasema kama ODM hawezi fanya hivyo tutachange, tutoke mambo ya ODM tuende hata UDA, kwa sababu tunataka kama vijana na watu tuliamuka asubuhi tukapiga kura kwa James Kenani. Acha tunauliza ni kwa nini tiketi chapewa kwa mheshimiwa James Kenani? Unangojwa nini? ODM ifanye kitu tunataka free and fair. Tuone hiyo nini tiketi imepewa James Kenani. Nabono tigatwira ne roboti rwari kwariganirwa na Mirden Mumanya maiga yo kuligia kerokyo bo governor me county ya Kisii gweterase kyama kia UDA Ezekiel Machogo wegoro mubungo Nyaribari chache gotare bunge yo ekranyara kobwatana na konyara gokobwana wabunge ana boigona habarai gati yabo mukonyo mo governor Josh Mange na boigona Charles Matoke ekrobekera nenseme yo asoko enda wakera koko kyama kia UDA roboti rwa senchira yobekirano. Abarai na banasiasa nigo bagenderete kweroberia na kurigia gusirwa elio kubwa ase obochori bole bosio. Imeya bunge ya Nyaribari chache abarai bali bakurigia ebirogo korwa ase obomo bwa Kenya Kwanza nigo baikirana ase nsemo ya litaro amona ibeno ase omochando bwo kubakonya abamenyi konyora amache kurwa ase chitangi. Ezekiel Machogu Ombaki uyo okoria ekerogo kyobo governor bwe county ya Kisii nigo ainekeria abamenyabwo buna nachie ko baikiraniria amagenderero ase atebire obochorio boke mbochigo koreka ase enchera yoboene twakira mu batebya bagushinga ashobo bwibole bago kikunda sarakari kiterekianda umutinyu nano mwakoyo netimu ya kwira mushamara ruto ase umwakoyo president ya gatano ya Kenya tari ndo kitabira mushamara ruto royo ne timu ya ajira yomo president ndugo Jacoba okorwa William Samuel Ruto ngo kitoro kwa nominations chiward 23 asichiward 45 nere kiama ya UDA lakini chi constituency bere asokuwa na gutanyara koba
ngoji toreko kora chikuroro ine constituency ya Kitutu Chache North pamoja na constituency ya Wabashi. Omokonyi bwo mugavana Okisi Josh Mangi nere na kwanera abamenyi abo igoro y'obochori bore bosio ase abasaba ekura boigo nigo Charles Matoke amona Okengo Nyambane bamwakera ekoko omokonyi bwo murai bwense William Ruto. Nonyaba kusina abakorora ndubu atinda amwa munyekero dote tikoba una sagini na nyamweya kereke nyata abatebeti ndetererie terimo Oika tutwara barai baranyare gwekei for a bigger, better future. Through various mechanisms that have been put in place by the government, that will be put in place by our government in order to help the common mwananchi. We have an opportunity to bring a government that will look at foreign direct investments for our people so that foreign investors can get into this country so that we can look at manufacturing and other forms of mechanisms that will help improve the economy of this nation. Fortina Ngare nigo agikeria egekore ase asaganwa bwangoiga. Anto baitu banyaire boitwa. Na ande mane ganto kyo kumya bachake ira banyina. Bona nje na mondo chaiga ba minto. Ama chamba sina chabuone. Wakimba ngendo elinde pale to marende nsenso. Yinkorpoteria egetasen Ndizi TV elitariane Mildred Momanyi. Biyamono umurikito Mildred Momanyi sorobochirwa senchira yoboikira nubono gotiganere Mildred Momanyi tomurikira manga gendre tokolekana nekrotera sensemo ya siasa ime ya county ya Busia obochori oboke gose nominations ni gobwakolekana litukoria lero obochori obunonye na bwokolengana amenyi bensemeyo igobate babwacha kabonyorire maega yidi machine chigo tumeka seganga yo wakachikura chiarokana gotwara umuchanda semambi ya lero no nabo amenyi kura sensemeyo igoba ikase bitobyo kwa kachikura sogochora baraiba guchikoirukia ebandera ya ODM masebirogo ao nigona na bateru no bochori obu igobwa kolekana senchera yobwasiole no bwasioko kura wa eneo bunge la Funyula na nimefika hapa saa 12 lakini kura zimechelewa kitu tumesema kodi haiko zikakaa sana mpaka ikafika kitu saa 4:30 ndio tukaanza kupiga kura. Kwa hivyo tunaona laini iko hapa imesongamana, lakini tunashukuru kwa chama cha ODM kwa sababu sisi ni wanachama na tunaomba wanachama wa ODM ya kwamba haki yetu isikike, tupige kura kwa amani kwa sababu tunachagua wale viongozi ambao tunawaenzi. Wamefika kwa vizuri sana na kucheleweshwa tu ni kuchelewesha jili kwa sababu ya mashini. Mashini imechelewa kabisa, lakini tunaona inaendelea vizuri. Wananchi wako kwa salama, security iko chonjo na watu wanaendelea salama sana. Let the best team win. Kumi kakuja kupiga kura. Kweli hali sio hali. Tumeamukia wamama tunataka kupiga kura, tumejitokezea kupiga kura kwa kwa haraha. Tunataka tupige kura yetu kwa na kubeke nsemo amangana ringetena siasa bono tigatorigereria mangana yechisemi muwaziri wesemi Professor George Magoha ni gori tukuria ranye bene baigoro muroberio bwa bana konyora marube bali bakora kirasi sana na isato KCPE maiga ya machibu gosoka igobono bagana tokonyora marube achiskuru chiriba gochikogenda goika starikisa tumutinyo gatano kolengana Magoha nigatebire buna bana bonsi konyora basoiri chiskuru asoko gendra na masomo Magoha kaukwana kura county ya Nairobi akaregura beno muyigoyo nigate yabune serikali nigenda tukubeke mirubiri sene elikone kibuna aboroki wabonsi emilioni ya mundu gutebere bakora matemo abakiraisana itato ngo kigoso abale chiskuru ningo na batebere buna chiskuru kiri bukyanda amoni chimehibere igochi ya roberi boikirano na gutuma mahuko gochi ya sabana kunyara koma ya chiskuru kiria bagochi ya kwebwatia no nabo Magoha nigate yabuna go ikomwe libumutinyoyo ebirasi byonse bya CBC igokonyora byekirane na okonyora bya rosirwe chinga kyechibo igo omworo kyokora bya omwakoyo garasana isato omanyakanta bona Bronze Mackenzie nigarangari wase skuru y'abamura ya Alliance 1,225,502 KCPE 2021 candidates whose results were released just about 2 weeks ago have found places in 9,200 public schools, notwithstanding those who will go to private schools. So by the grace of God,
and his most infinite mercies, the candidates will all transition and complete their secondary school education in 4 years. As a ministry, we thank His Excellency the President, Uhuru Muigai Kenyatta, for directing us to initiate the 100% transition policy, which has put a smile on many households, especially in the era of free-day secondary school learning. Ladies and gentlemen, in my recent statements, I have made it glaringly clear that the ministry will conduct a meticulous Form 1 selection exercise to ensure that all candidates get placed in schools that they deserve. In keeping with the government spirit of equity, inclusion, and affirmative action, we have ensured that justice has been done to the candidates in terms of placements in various secondary schools. Na gutigana na yu omo coordinator weke mbegete neta baraliega sense ya Kenya MCK Media Council of Kenya Joseph Karanja nigateberu nabo abaralia nabo igona barikia mangana kurwa sensemo ya Rift Valley nigobanya rekonyo ara maegerio anene busi bobochorio bone bolibosio kolengana Karanja nigateberu na morokereria yuniga guchikoba konya barikia mangana amo nabaralia ejira guchikobwata kachiriboti chiabo ekerobochori bogendrete nabosio bobochorio bonene wanchireria konde wensi gotayo nigateberu ne kyombe kyabalikia mana nigo bare tayari kubwatirana na kone kibuna ngone kibale bawanyare kubwata kachiriboti kirista gikoreta osira chiguturubanya murembe asense ya Kenya. Tunafurahi sana maana tumekutana na wanahabari wa kaunti hii, tumeongea, tumekuwa na nafasi ya kuwapa mafunzo kuhusu kujitayarisha katika kura ya Agosti mwaka huu. Baadhi ya vitu ambavyo tumeongea ni kama ile code of conduct ambayo inapeana maadili ambayo wanahabari wanafaa wafuate tunapokaribia kura ya mwaka hii. Kisha tumeongea kuhusu zile basic ethics, vitu kama professionalism katika kufanya kazi, maneno ya integrity, na kama baraza tunazidi kuwahimiza wanahabari huko nje waendelee kushikilia ethics hizi katika kufanya kazi zao za kila siku, na hizi zitatusaidia kama jamii na kama taifa kwenda mbele. Na boigo ekiama kia UDA ni gobono kerobere tugochiko koryo bochori bwa kiamekyo ose nomination sitariki 14 irabiri tukolera mise iki yekolengana nobotene bwe kiamekyo ni gobate no bochori obo bogochiko ba century yobwasiro no bwasio kuwanchiriya konde gwense goteyo ni gochinga kechyo abarayibe chikanisa batebere buna igobagane tyo bochori obo gochiko korwa a century ngiya batali wanchiriya onde gwensi. So we pray that we shall have a peaceful nomination on 14th of this month, and then a peaceful election on August, and you as electorate people go and vote for the person you want. Yule atachaguliwa, kanisa tutaunga mkono na wananchi wote tutaunga mkono. Sisi kama kanisa watu wote tunawapenda. Na boigo aborokiwa kurwase University Osebechi University ikuruchinsemo ananeme county ya Nakuru nigo bachiramo na korosia kiombeke mokamanya kantabu na 4th City Comrade Association kolengana aborokiwa banigo batebuneganga yekiombeke no guchikurwa maigirigo chia sabantu be county ya Nakuru anenenchira yokonyara koralyo murembe osio wobochorio bone bogochiko kolekana omutinyo gatano na gatatu mwako yegabuchiri bubere na 22. The 4th City Comrade Association actually came up with so many objectives, and one of which my fellow colleague have just stipulated, some of which are unemployment of the youth. Once we are done with our university, we normally tarmac a lot, and of course we are wondering why. And there are so many job opportunities that government can always come up with and assist us to actually earn our living. Another thing is insecurity. Recently, there was one of the comrades that almost lost a life because of
case of kidnapping, and we are condemning that. The main objective that we have in this particular association of the Fourth City Comrade Association is to bring the comrades of the city together. As you can look at the banner, we have Mount Kenya University, we have Kenyatta University, we have JKUAT, we have RVIPS, we have Kitty, we have St. Paul, we have what? We have KMTC, among many other institutions that exist. Generally, we are talking about all institutions of higher learning within the city of Nakuru. We try to come together as students and try to do what we call civic education to all of us on what we are supposed to do. Matters politics and matters academic. Na maiga ye budget gosomwa n'umuwaziri w'ekibese kuri yataniri tukurira misi wiki yaeta nigo mokonyu murebwense William Ruto sokiri na gukwanere nganejo asamo kire budget ya somwa hiki yaeta kolengana Ruto nigateberu ne budget yunigegendrete kumuniriria omo Kenya gosomwa na inchi bokonyora gwanse igateberu ne bintu aubyengencho nigo bya kinna magori egentateberu na kebwente koligirirwa asoboime Ruto nigateberu na isegosa sobrai na chikoligirire budget Murioka na gukora maunchurerio elikonyara gokonya umwananchi okawaida. Budget inataka kuongeza bei ya maji, sijui iongeze bei ya mkate, sijui iongeze bei ya unga, sijui iongeze bei ya nduthi. Sisi tunataka kuambia hiyo budget haiwezi kupita kwa bunge, na ikipita kwa bunge miezi mitatu baadaye tutaibadilisha iwe ni budget ya mwananchi wa kawaida. Monchu muligireria inyoronsia ya nigogendrete ko yanyoro gwetera Ndizi TV obwansu bomugusi gendra gotubwatia wetera sensemo ya mtandao ensemo ya Facebook tonyora buna Ndizi TV News na bwegensemeria YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News yole twara kubwatana nere kurwa somo na wemanyirerio igakoro kwa Joshua Uta abunonko yakero musumale amangana majya century yobo ikirano ayomunanda mange chikorageseto chiabutuko ningenda SMS iganyare kogo sansamuranira aseliboa na gukomanya buna gendrete wateka gendra gotubwate nemero bali yonse reterane nkoroko Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe